Menteri Katanat PCI Kesepar Jala Baranik Ton Lingdo Tengkar Ulaong Bagalong Keberengkam Ban Penpoi Bam Lang Syaki Cakasor Kumcu Hi Cakan Nongkendong Habakli ke Cing Temu Cungu Hakabola Dab Ban Yakran Ru Bak Sekar India Ban Penteri Kami ke Jal Jivan Mission Hi Cakasor Ulaong Bala Ramdai na Commission Ru Kidon Pat Kiwi Skim Ban Penpoi Pingan alit banai kenduk ru dalam kejung ka met ngal alit banai kenduk yo minister ka long very positive ka reply junggu ba kalong kemadai bala dangi ai syaki nong kendong ngiskodei ban ai ru haki urban areas te hendrei kalong mentana marbang kaling ka sarkar ngilong serius sekali ladang yo ban ai lembak ka CCM ni lembak wiki skim ru ngidang ya marpi kidon ki guidelines ki ba kan GM don teng ki ba kim long entitled ngimla banyak sanction nang GM tenre hakane commission ya kadang ya trelang GM na kaleng department ru ya persang banwat na ki skim ru kumalo matangi persang na ka amrut hapo ke taun te kadi ke bangi yo nantangi don kan state don ki skim ru bangi pentre te ingin persang ken bakan ya rangkat baki urban baki rural kini ya karangkat Henry ke expression jo minister kelong school day ha tang ba kay kedai gumta bala da jiang ngimle da ka JJM ru da gila da ki biki skim ru manhaju hi marko ultimate call jongi kalau mapan yo ki tru yang ki bru tingin pe kuma kalau mata bun hangne ha ki urban bun bakala kobar hi kene ka Shillong water supply kini ki yu bun ba kobar hi kalau ni ka phase 3 bun bakala kobar tingin pe la dalam kita kisna bat ki bom kobar kan industri bun bakilong entitled pada under JJM. Jadi kimi lebih bahkan don kejing ya trelang baru kalian ka bangin yo panai umnuti baru kituin. Marka to kejing khen ke bang ong pi san lak prop mai jar ka debit exclusively tai ki rural. Debit ki rural.